Кемпири шорпону шорулдатып ичкенди жакшы көрүшкөн да. Күндөрдүн биринде абышкасы той өгөнү бир кылат дейт. Кемпир айтат да, эмне көрүп атасың десе, шорулдатпай ич деген. Дагы бир күнү шорулдатып жаткан экен, дагы уруптур төбөдөн ары. Эмне көрүп атасың десе дагы, шорулдатпай ич деген экен. Күндөрдүн биринде байкаса дейт, кемпири шорпону шорулдатпай ичип калган экен. Дагы төбөдөн ары. Анан кемпир айтат да, эмне көрүп атасың, шорулдатпай эле ичип атам го десе, иштеген сайын жиңилет калат дейт. Аңсыған түстер естеген сайын ол шаштың Кыргыз жергесинен жакшынакай сулуу кызды алып кетип аласыздар. Өзүңүздөргө куп болсун, жүк болсун деп бир кол чаап туруңуздар. Эки жак куда болот экен, кудалар. Мен казакча сүйлөй алмаймын, силер сүйлөйүн. Эки жак куда болот экен. Ошентип чоң той болуп, той таркайт экен. Күндөрдүн биринде бир кудасы жолдо кетип баратып, болгондо дагы объезднойдо кетип бараткан. Машинеси бузулуп калып. Мындай айтканда көлүк бузулуп калып. Түндө жамгыр жаап атат дейт, суук дейт. Машиналар токтобойт дейт. Бир кезде алыстан караса эле кудасы кетип баратат дейт. Сүйүнүп кеткен го. Кудам келет, кудам келип азырма жардам берет деп. Кудасы да карабай өтүп кетти. Десе кудасына чалып атат, куда жок дегенде ушундай да токтоп койсоң болот эле го деп звондаса, кудасы мынтип коет дейт, куда өткөндө тойдо сүйлөштүк эле го. Жакшылык деле жолугабыз деп. Добрый вечер, дорогие дамы и господи. Ой, господи, да. Азыр мен сіздерге бир табышмактарды айтам. Эгерде ошо табышмакты ким туура тапса, менин атыман 3 күнгө путевка, 3 мал тамак менен менин үйүмө. Я вот с собой принесла подарок, путевку на 3 дня, трехразовое питание ко мне домой. Это гостям. Я сейчас загадаю загадку, кто отгадает, тому этот путевка. Она вот сөйлештік пе, ойлы табышмақтарды айтайын. Легко и просто. Ақ төртбұрыштық белый квадрат, что это такое? Ақ төртбұрыштық белый квадрат. Я. Конверт. Салфетка. Ана сол жол тұрамыз, ана жол білмесеңіздер біліп алыңыздар. Неправильный ответ. Ана сол жол білмесеңіздер біліп алыңыздар. Ақ төртбұрыштық белый квадрат – это помидор. Если я бы сказала красный круглый, вы бы нашли и домой ко мне пошли бы, да? Тәрсетке бар тамаша. Ана сол белгіздерге дейінге табышмақ. Астынан қарасаң Иван, артынан қарасаң диван. Спереди диван, сзади диван. Жолын айтып берейін, астынан қарасаң Иван, артынан қарасаң диван, ал диванда отырған Иван, спереди диван, сзади диван. Это Иван на диване сидит, легко и просто. Адам дейінге табышмақ. Чайы кышы ведромды, зимой и летом один цветом. Елка. Надо. Адам жолын тартайсың. Чайы кышы ведромды, ал негр. Оны ойлау үшін, да? Ана 3 күндік путевка өзіме бұйыру берсін. Гүлгі денсаулықты мүлкі бекер айтылып айткен. Ичі борып гүлгенді, ат түшіп гүлсің. 50 жол пресс жасағандай болады екен, да? Ошон үчүн андай гүл жүрген кезде. Мына айындардың көрдіңіздер, қандай сұлу айындар. Bir kol çay koyuyorlar mı? Oyunun şarkı öteliyor mu? Aş pişirip gördünüz mü? Katırak söyleseniz. Plov, baskamsız. Kazan ne düşüyor birinci? Kaya basa tok söylese. Birinci sattı. May tişörtüs, may bluz. Andan giyinen ne düşüyor? Siz piyas bluz. Andan giyin. Dört bluzsuz, andan giyin. Sayız bluz, andan giyinen ne düşüyor? Ya. Soğuyuz, andan giyin. Birinci salağız. Siz may oldunuz ha? Men may degen sayda oturup turarız da. Razminka. Razminka otup turasın. Fitness kulüpte uğratasın.
Vay merak ettim. Kanalım, may degen oturup tutsanız. Kuras. May degen at tutkan sayın oturup öyle. Siz piyası degen sayın böyle. Piyas. O. Vay merak ettim. Kuras içerim. Sayız. Vay merak ettim. Su. Pirinç. Kısa düşünmüşler. Uyda kalanını itiralasak, eş nerse kalmaya kalgan eken, Boş Pazar degen pazarga jönödük. Boş Pazarga varman oylon atabız, bizke emne gerek desek, bizke may gerek eken. Hareketi, mayga vardı. Mayga varsak, maydın türleri görüken, sulu may, sevinçka may, pastanın maya, örgöktün maya, gündüktün maya, tavoktun maya, horostun maya, içkinin maya, tekelin maya, kulaktın maya, kaşkulaktın maya, suğurdun maya, koydun maya, uydun maya, torpotun maya, topostun maya, ögüstün maya, cırkının maya, kaydın maya, kulundun maya, sarı may, Tondurulgan içalanın maya öğretildi. O sende karday mayana ıstırı oynamadı. Su maydan alsak mı? Sevinçka maydan alsak mı? Pastanın mayını alsak mı? Koydun mayını alsak mı? Örgötün mayını alsak mı? Baktık. Su maydan aldık da aldan ağrı bizke ne gerek desek bizke piyas gerek. Piyas vardı. Konuşun. Piyas varsa Kolumuz piyasasının türleri görken kolumuz çoğun piyas, içindeki piyas, ortanıcı piyas, yeşillik kalan piyas, yeşillik kalan piyas, ağrısılık kalan piyas, ağrısılık piyas, içindeki piyas, ölüp ketken piyas, çilip ketken piyas var eken. Kanday piyasalar size oynamadık, Jakşınakay ortanıcı piyastan aldık dağı, andan arın üstüne ne gerek desek, bizke et gerek eken. Etke vardık. Yetke varsak, yettine götürüyor. Koydun eti, kozgun eti, bagadan koydun eti, koç koydun eti, kuyruklu koydun eti, torpoktun eti, topostun eti, uydun eti, ulaktın eti, içkinin eti, tekelin eti, tayrın eti, cılkının eti, yetti türleri görken, Tanday tamaslı oyununu atıp Jakşınakay uydun etmen aldık da andan arın üstüne ne gerek desek bizke sayıs gerek eken. Bilme nasıl söylüyorsun? Sayıs vardı. Olur mu? Sayıs varsak sayısın türleri gördük. Çoğun sayıs, kiçineki sayıs, uzun sayıs, kıska sayıs, çoğun sayıs, sarı sayıs, kızıl sayıs, ödük ketken sayıs, yeşillik kalgan sayıs, yeşillik kalgan sayıs, ağırsızgan sayıs, ağırsızalek sayıs, juğulgan sayıs, juğulalek sayıs, ödük ketken sayıs var ekan. Kanday sayıs alasında oylama atıp Jakşınakay ortanıcı sayısını aldık da andan arı bizke ne gerek desek bizke gürüç gerek eken. Gürüç koyardık. Gürüç koyarsak eceken oturumuz iyi. Gürüç koyarsak gürüçten türkleri görken Jallavat'ın gürücü, Batkent'in gürücü, Oğuzhanistan'ın gürücü, Özbekistan'ın gürücü, Taşkent'in gürücü, Kazakistan'ın gürücü, Almatı'nın gürücü, Astana'nın gürücü, Sokuluk'un gürücü, Narın'ın gürücü, Atbaşı'nın gürücü, Akkalan'ın gürücü, Taşkelen'in gürücü, Kemin'in gürücü, Isıkgöl'ün gürücü, Tüktün gürücü, Tong'un gürücü, Talas'ın gürücü, Narıklı Pakurovka'nın gürücü, Bakayata'nın gürücü, Karavalta'nın gürücü, Sokuluk'un gürücü, Cahil'in gürücü, Asılbaşı'nın gürücü, Bişkek'in gürücü, Alçayeşik'in gürücü, Türleri görken, Tanday gürücü alasında oynamadı. Özgürlüğün gürüçten aldık da andaların uyga vardı. Uyga varsa uyda su kalmaya kalgan eken. Muskangal kuçuksun. Uyga varsa uyda su kalmaya kalgan eken. Kulaktın susunu alsak mı? Ce saydın susunu alsak mı? Ce krandın susunu alsak mı? Ce boşluğundan alsak mı da atıp sayga suğa jönödük. Su alırsa ne suğa jetpey koyduk. Su alırız. Suğa jetip kaldık, bir çaka su alsak jetpey toksoyt batpat, iki çaka su alsak anda jetpey toksoyt, üç çaka suunu aldık da üydü gösteri jönödük.
Suları çaypalat, su veri çaypalat, suları çaypalat, su veri çaypalat, suları çaypalat, su veri çaypalat, suları çaypalat, su veri çaypalat. Ne çamaşanız? Ozanti büyüge jettik dağı kazandı astığa da kendine maydı koyduk. Anın artından ne piyastı saldık, anın artından yetti saldık, anın artından sayıstı saldık, soğunu koyduk. Gülüştü saldık dağı, ozanti aş pişirdi. Bir bolca yapalımlar. Rahmat. Kırgızda bir jakşı makal var. Bakımdanan tekeni su geçkende görürüz. Şakıldanan jigeni ne olduğunu görürüz. Makal var da şurada. Bakımdanan tekeni su geçkende görürüz. Şakıldanan jigeni Tekeni su geçkende görürüz. Şakıldanan tekeni üpükende görürüz. Bana geldi. Bolca yapalımlar. Barınızlarda joldoşumuzlar var. Bunday çaşkara verelim mi? Жақсы деп алып отырсыңар ғой? Арық емес пе? Азғындағылар мен бат-баттан сұрарым. Бат-баттан жооп бересіздер. Ооба, жоқ, аха деген 4 сөзді қосып қойыңыз. Ооба, жоқ, аха. Қайсы сөз екен? Ооба, жоқ, аха. Орысша сөйлейміз, англисше тақыр. Сөйлескенмен анда бастай береді. Қандайсың? Жақсы. Денсаулық? Allah koru. İşte. 5. İşte. 6. Бар жақсы? Ова деп қойды. Рахмат, ежеке ескер. Пресс. Мен соң менен түстім. Ана кеткенде такси. Қандайсың? Жақсы. Денсаулық? 5. Атыңыз кім? Назира. Назира? Назира. 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 Қаяқтан келдіңіз? Шардан. 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 Қайсы жерден? Тұрмыстан. İçin sorudan. Жоқ. Rahmat, жоқ деп қойды. Ежеке ескер. Пресс. Жақсы. Денсаулығыңыз жақсы? Жақсы. Дайынсыздар шайып жүресіз бе? Дайыман қайып жүріп. Бар жақсы? Жақсы. Той жаппатам? Жағорда. İç atası be. İç отырам. Milade. Қанша грамм ет жедіңіз? Бөлі. Жақсылығы бар? Жақсы. Тамақ хозяйкасы бар? İşteyim. İштейсің? İşteyim. Қаяқта? Темір жол. Темір жолда? Темір жол. Железный дорогада? Железна дорогада. İштейсіз? İşteyim. Ошол жақта? Ошол жақ. Бөлден боласыз ба? Асылбаштан. Асылбаштан ба? Асылбаштан. Қарабаттан, а? Асылбаш. Соқұлық жақта? Соқұлық. Ошол жақта? Соқұлықтан. Асылбаш? Асылбаштан. İштейсіз? İşteyim. Машинамен келдіңіз бе? Машинамен. Машинамен келдіңіз бе? Машинамен. Қожабат. Қандайсыз екен? Не настроениеңіз жоқ? Бар. Бар ма? Жақсы. Что-то не то. Настроениеңіз жоқ отырасыз ба? Жақсы. Сіз фитнеске барып жатасыз ба? Жоқ. Рахмат. Ежеке ескер. Пресс. Қандайсыз? Денсаулық? İşlerіңіз? Түшіңіз? Андан өшін. Бар жақсы? Қаяқтан келдіңіз? Көлден. Көлден бе? Көлден. Көлден. Қайсы жерден? Қашат. Қашаттан. Қашаттан. Қаяқтан? Қашат. Қашаттан? Қашат. Қашат? Қашаттан келдіңіз? Ошақта. Бірақ деп қойды. Қандайсыз? Жақсы. Денсаулық? Жақсы. Жаман патқа жаш екенсіз маған. Жақсы. Сіз бойыңызды таппай жүрмейін бе? Абдан жақсы. Денсаулық жақсы? Жақсы. Бар жақсы? Жақсы. Иә. Жақсы. Жақсы? Абдан Жақсы. жақсы. Қаяқтан? Асылбаш. Асылбаштан. Асылбаштан. Сіз дағы? Асылбаштан. Сіз дағы? Асылбаштан. Келдіңіз. Келдім. Врач ұқсайсың? Врач емес. Мұғалім ұқсайсың да. Андай емес. Қанандайсың? Жауапты хатшы. Жауапты хатшы? Пресс хатшы? Асылбашта айыл өкіметте жүр. Анчалық көп сөйлей ойлағанбыз. Айыл өкіметте жауапты хатшысыз ба?
А, эжекем коллегасы болуп турбайсың. коллегасы болом. Коллега, десте шоп келсин. Болом. Экечеме жакшылап кол чаап коюңлачы. Ушул кичилекке чыдап жүргөн жана Америка агама рахмат. Ошол күнү чыдап жүргөн. Приз, студио.